It's a solar power plant. If it's up and running, that will reduce the cost of electricity in Juba. It will cut the price almost for half. And would appreciate if the committee try their best to increase our budget in order to allow us to achieve our goals. ده هنينا ناس بتاع هنرجع دام ده هوفيس بتاع هنرجع دام أنا ناديته عشان يجي يتكلم لكم انتم شعب بتاع جنوب السودان about بتاع هنا بتاع كاربا فالستيتمنت بتاعتهم سميته وانا قاعد نقول للناس الكاربا ما وصل في اريا بتوعهم خليكم تصبروا انتم صبرتوا شديد فعلا لكن دور ده عنينا ممكن نجربه اي اريا ما فوق كاربا ممكن كاربا بوصل في مال ده حتى بريزن ما مقصود في كلام على another area that don't have the power.